Хирарымзем саккунран пұрынза час-час керевзірештіващи. Епле пралух ишне віземлері сылдавзем белеге шыға. Шактада тыдыва тишкерме граждан обществында да шин правизен адаланыбе ишлеген Россия президенті шуминжи канаш пайдажызем чувашинри хирарымзен юзанмалы колонизене да следствие изоляторне шитсе келдеш. Уладырда вырнашна хирарымзен иккіді пилік мүшке занымалы колонизем тазада хытлы. Онда сывлы хинчен хавшакрахизинеде тимлі хойырайшы паларда шығыназем. Анжақ ішчізіш деремен енземде бұр. Тухтырзем күнда келсе жүрейшіға. Анжақ медицина чашинче войхураганзен еші тулы энергелінсе шидеймен. Юза в учреждении зенже пурнмалы условия зене, эшпырыне зене, медицина пулыжа вемеле ергеленіне. Обществода юрых чем зене тавна стилеме, менле ишсем ергелезабыне. Тада днете ханазем терслериш, тада хак пачиш. Россия президенті шуминжи шин проведенных уделеза же адаландара стилебе ергелене совет пайдажызем, Чуваш республикинжи юза в учреждении зене, сакуна бұғынза ишленіне калы запалырдыш. Преступление шулешіне танышынзене иріклі пұрнышра мэншитмень. Шабах шак үйді хуравне топса, йоныш тунышынзене терес шул жіне каларас тізе тұрышмала юзанмалы учреждені зень. Палыртра граждан общественда да шем провизень адалановы бе ишлеген Россия президенті шумэнчи канаш пайдажы Ева Меркачева. Ханазем епля пралук ишнелек незембе калачузем иртержеш. Вазене пожархандараганы юдзене хазен демляхне илжеш. Республика Галарым Вали Юлия Дюкова.